matamis pagpuy-an, bisan di insiplat puros kasangkayan. Aanhi-anhing pit ngagin kalipayan ni Rana, naitatay pati kabuktuan. An iroy nga tuna matamis pagpuy-an, bisan di insiplat puros kasangkayan. Aanhi-anhing pit ngagin kalipayan ni Rana, naitatay pati kabuktuan. Lugaring kay hiblong sa dughan bation, ining Pilipinas dayo-dayo ipon na ituna. Haakon na tauan haen daw anihing pit ngagin kalipayan. Lugaring kahit liblong sa dughan bation, ining Pilipinas dayo